Karaniwan na panahon, paramdaman tayo puwing presensya ng ginupusal tamo, at ban maging mabungayo at makabaldugan, in kaya katamong pamagmasusi, agkatanda kayong makisan metong karing panalangin at pamagkanto. Deng intensyones kaniting miso, ilapin po din kapasalamatan daring sablang kinaya paul na ning COVID-19 at di Gilberto Sundiam at Javier Sarmiento, para king makapasubaling kapag nasan ng Bernardo Corpus, para karing maldang kaladwa, lalong-lalo na ramiyang unabye, pauli na ning COVID-19, at di Angela, Renato, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Makyaya mo po king magkanta, king dalit, apamuklat. Tala, karinggagatang panalangin, kaniting balamisa ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan daring Gilberto Sunjam at Javier Sarmiento, king karelang birthday, king special intention ng Brother Bernardo Corpus. Antimurin para karing maldang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na ring miyang ubye Angela at Renato. Banting upayang magitang garabat dapat marapat miyang pangganiting balamisa, manaimik tapog sa guli. Ganakan ing kakatamong kasalan depatan karingga mengangalabas ayaldong yan at manyawad-tawad kin Diyos. Iyag kastangin imiyag nanagnaning kapanisyan, magkumpisal ko kin Diyos sa mayupayang tutu at kiging kapatid, ulimi kasala kong bina, king isip ama dapat,
niya iliwang kakulang. Pangan. Ulinita yung panagapong kay panagapupong Santa Maria ang Birhen, Kaplanbiren, karing sa Sablang bulang Helang Pong Santos at kay kayo kapatid, panalain niyo kin Diyos sa ginutam. In Diyos sa mayo paing tutu, pagaluan na katam, at kim pangapataw daring kasalanan tam, idala na katangan sana kim Bye alanganga. Cristo,
Manalangin tamo. O maganaka at malingap ming Diyos, inganak mong Yesus, matula na keng tatanggapan, king balemo. Sa salita ni kay kaming kayang amano, ningga kapanaligan at pazik na nga na kami, king sarili ng katawan. Bustan mong ipayabot na kay kami, ing matulang pamananggap king lagyo na garing tutubod na kay kami. Kakilala mila naman, o wale, o manyawad katuliran at lugod. Manyawad katapatan o metong mumang basong danum. Gawan mo kayong metong ang makabuklat at mitmong lugod ay iglesia. Ban mizanail do, matula keng sa lubong, mitmong tula king alang angga mong karinan. Iti nga naadban mi, kamilatan ng Kristong Genome. Pamamasang ibat, king kadwarang libro, ding ari. Misa na yaldo, mintayi Eliseo, king Sunem, nung nuya manoknangan, ing meto nga babaying mabandi. Kinumbiraning mangan i Eliseo, king Balena, manibat na kanita, karinne mamangan i Eliseo, neng pupuntaya king Sunem. Nga naniting babayi king asawa na, baluko kinging lalaking maralas pupunta keti, tawyang banal at alasuyo ning Diyos. Igawata neng malating kwarto king babo, di na niyang pagkeran, lamesa, luklukan, at sulu, karinya neng pupuntaya keti Sunem. Misa na eldo, mintane naman karin ni Eliseo, at tinaglusya king kwarto bang magpainawa. Nga ng Eliseo kang Gehazi, nano kaya ing malyari kung asuyo para keya? Nga ng Mekibat, alayang anak alalaki at matwane ing asawa na. Nga ng Eliseo kang Gehazi, ausan mo niya, inaus ne at tinalakadya lelening pasbul. Nga ng Eliseo keya, keng tutuking banwa, king oras antikaniti, at tinakang kikilikan a anak alalaki. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King. Ing kaya pa ning Ginoo. Idalit ko kapilanman ing kaya pa ning Ginoo. Parati kong idalit o Ginoo, ing lugod mong ekukupas. Ipasyag ko ing katapatan mo, king kapilan paman. Uling alang kayangganan ning lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang kalupaning banwa. Idalit ko kapilanman, ing kaya pa ning Ginoo. Mapaladla o Ginoo, ring taong biyasang samba, at dalit kapurian keka. Ding mabibiyeki nga slag, ning kekang ganaka. Uli mo, magsayala patitingapon, layon dakang pupurian, uli ning kekang kayapan. Idalit ko kapilanman, ing kaya pa ning Ginoo. Mga ragul laring tagumpe, ababye mo kaya kami. Magtagumpe kami, uling kaluguran mo kami. Ika, Ginoo, ing memili, keng kaya kaming talapamingwa.
ika ing mikalub king ari mi, o banal ning Israel. Idalit ko kapilanman, ing kayapan ning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng Pablo, karing tao Roma. Kapatad, ewari mi turo kaya kayo, king inyang mga binyag tamo, at miyagum kang Kristo Jesus, mga binyag tamo, at miyagum king kayang kamatayan. King matulid na pangasabi, inyang mga binyag tamo, mikot-kot tamo kambena, at mirakayanan king kayang kamatayan, banong makanano yang sinubling mebye, king kapamilataning maligaya ng upaya, ning iba. Makanyan tamo naman mibiyebye, king panibayong biye. Nung miyagum tamo king kamatayan ng Kristo, paniwalan tamong subli tamo namang miye, kalupa na. Kristo antimo ing balo tamo, king kayang pangusubling mebye, ene mataya kapilanman, alaneng upaya kaya ing kamatayan. Inya meteya para karing kasalanan, misan mo at para king sablang panahon. At ngeni mabiyaya para king Diyos, inyay kayo man bilang yun ang mete para king kasalanan, ingkaya kayong sarili. Dapat mabiye para king Diyos, king pangayagom yu kang Kristo Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Metong kayong lahing pinili, sugong saserdosyo, banal na bansa. Purian ning Diyos, aminawas kaya kayo, iba't king karalumduman, at linipat na kayo king makapagmulala ng sala. Inginuman tabeya ke kayo, At keka antemuri, mamipasaging may babalitag pangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nagaring kayang apostol. Nino man ing ipalalo na itatano o ima na kesa kanak, eya karapat dapat kanak. Nino man ing ipalalo na ing anak na, babae o lalaki yaman, kesa kanak, eya karapat dapat kanak. Nino man ing imamusan king kayang krus at tutuki king kagulutan ko, eya karapat dapat kanak. Nino man ing sasagip king sariling biyena,
mabating ya kaya. Nino maning mibabating kimbyena alang-alang kanako akit ne. Nino maning tatanggap kay kayo, ako yung tatanggapana, at nino mangin tatanggap kanak, tanggapani itang mitubod kanak. Nino maning tatanggap king tinubod ning Diyos, ulo ning tinubod na ning Diyos, mirakayanan niya king ablas ning tubod na ning Diyos. Nino maning tatanggap king taong banal, uli na ning banalya, tanggap yan naman king ablas ning taong banal. Nino maning babiyag yang king metong mong ba tasang danum, amarimla king metong karing peka malating deti, uli ning alagad ke, sasabyang ko kay kayo, eya may pagkaitan king ablas na. Kabadading mayap na balita ning kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Nga na ning mayap na balita, amayango king sulat ng San Mateo, inaus nala ning Ginoo, ring kayang alagad at likluka nala at inamanwa nala, nilektura nala. At nga nang migsalita, nino man ang ipalalo na itatano imana kesa kanako, eya karapat dapat kanako. Nino man ipalalo na inganak na babae o lalaki yaman kesa kanako, eya karapat dapat kanak. Nino maninge mamusan king kayang krus at etu tuki king kagulutan ko eya karapat dapat kanak. Nino maning sasagip king sariling biyena mabating ya kaya. Nino maning mibabating king biyena alang-alang kanako akit ne. Deting amanong deti amemutawi king labi ng ginutang Isu Kristo. Antimong pamanaral, pamag-lecture, karing kayang alagad, tutuldula karetang atlong antas ning true discipleship. A true disciple is number one, is one who is able to deny himself. A true disciple is one who is willing to carry his cross daily. Number three, a true disciple is one who is able to follow Christ on the way. Kareting atlong antas arete, ing bayak at yuketang number one. Nanuya ito, to deny oneself. Kalingwan mo yung sintang sarili. Nung bisa kang maging tunay alagad na ning ginutang Jesu Kristo. At nung bisa kang maging tunay alagad ng Kristo, you have got to detach yourself from the world. Makanan yung itang detachment ay ito. Ing baklasan me, ing pangapakat mo, na ano ring example ka rin. Para bang kanita, sabi mo, ing ika-detach ka o ika makapakat a puso. Ing ginutang Isu Kristo, binyeno ring halimbawa, simbitlana Kenny, nung ninuman ing ipalalo na itata na imana, ring anak na, ring asawa na, palalo na kanako, eya karapat dapat, kanako nga na.
O iting number one, the attachment tamo in terms of relationship. Anyapin aisip na ning ginuini na impeka pangapakat na ning puso na ning tao at yung rin kayang loved ones. Tutupin po ita. Kaluguran may tatang, kaluguran may ima, kaluguran mo ring anak mo, kaluguran may asawa mo. And yet nga na ning ginutang Isu Kristo nung eme i-detach o baklasan ing pangapakat muken, kakarapat dapat ka na. Halimbawa na mo, nung ika ing solong anak alalaki ning ding miyasawa, at dinatang ing oras para magdesisyon ka, bisa kang magpari, itatang mo vehementing sinalang sangya kaniti. At nga, anyapin ako anak, may kawa ko nga na, bangkita may kayanako, potang may kayanako, itang anako, oretang anakon deta, ilang sumese kanako, potang datang na ingketuan ko. At ngeni ika, lakwan mo ko, malyari nga. Makanano mong i-detach ing sarili mo, kingke kang pengari. Nung bisa kang tuki, king kaburiana ning apungin. Nung itaya ing titigtig na ning kekang puso at ing kang bokasyon ausana kaning apungino para magsilbi kaya. Mupin sasalangsang yay tatang. Elabisaring pengari mo. Ang gano ka rin kaya ing pwersang gawan mo para i-detach mo ang sarili mo, king pangapakat mo, king lugod ka, karing pengari. Agyo mo kayang gawan ita? Nga na ning gino, karing kayang alagad, nino man, ing ipalalo na itatano imana, karapat dapat, kanako nga na. O ita, deny yourself. Kasi, ang number one talagang kalabanan ng tao, alangaliwan na yung sarili na. The number one enemy of man is the self. Nyapin nga na, ninggino, deny yourself. That is the first step nga na for being a true disciple. Kalingwan mo ingke kang sintang sarili. Stungkay, ing attachment mo, eman karing pengari mo Eman karing kekang kapatad o kamag-anak, keraklan. Ing mayayakit nganing panahon na iting attachment tamo at yuking kekatampi bandyan. Ing attachment tamo, keraklan kekang droga, keng sex. Ngeni, adwana ninggino kekatamo, nung burita yung tukyan, i-detach tamo, ing sarili tamo, karing bagay-bagay, anong nuya makapakat, ing puso tamo. Pumayan, potang pakibatan mi ingginu, kening anggulong ay ni. Mayan alimbawa, indandaman tamo kaya, ing ninuman ing ipalalo na itatanaw, imana kaysa kanak, karapat dapat kanako,
Ninuman ing ipalalo ning anak na babayo o lalaki man, kesa kanako, eya karapat dapat kanako. Agyo tamo kaya, ayam-yam tamo kaya, itangamanong ay ita. Na luguran tayang mas pa in Diyos kesa karing pengari tamo o karing anak tamo. Pero imburi na mo pong sabyan nita, yapining detachment. At nga kupin, ing attachment tamo, sungkay alay man karing kay katampengari o kapatid, close relatives. Nune, baka keng pibandyan, keng pera. O kaya mapalyaring keng kaimutan. Attach kang masyado, keng kaimutan, keng pansarili mo. Anyapin, panagkat na kay katamo ning Ginoo, nung buri tayo kanong tukyan, kailangan i-detach tamo, ing sarili tamo, karing bagay-bagay, anong nuya makapakat, ing kay katamong puso. At istong agawa tamo ita, mayaws tamong tunay ng alagad ning Ginoo. Istong agawa tamo ita, posible na, ing ita mo, buat tayo, apusanan tayo, ing kekatang krus, at tuki king kagulutan. Nya pinakunan din, iningga amanong ay ning Ginoo, kening ebanghelyon din damtamo, tutumbukla, ne? Karetang atlong antas ning pamaging tunay alagad ng Kristo. Kalingwan ng sintang sarili, pusaning sariling krus mo, at tuki kakagulutan. At nga kung sasabi, karening atlong deni, ing beyatan, at ketang mumuna, denying oneself, kalingwan ing sintang sarili. Ang akupin, ing sangkan uling, ing number one enemy of man, alang aliwano na ing sarili na. Anya pinita yung buri ng kayasan tamo, i-detach tamo, karing bagay-bagay, makayato. At nga kupin, ing alimbawang dimput na ning Ginoo, ne, yapining love of parents and love of children. Ito yung the most natural attachment ning puso na nin tao. Alabanan tayo kaya ita. Bang kanita makatukita mo king kagulutanan ning Ginoo. Ing pakibat po at yu kay kayo. Amen. Amen. Alagatan. Sasalpan tayo ko. King Diyos, sa mayupayang totoo. Lina lang king banwat, king yato, at kang sa Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli kang upayan ng Banal Espiritu, mi bayit kang Santa Maria ang Kapilamang Birhen, lina sa lalam na payang Poncio Pilato, mi pako kang krus, mete at mikutkut, tini paya karing mete, king katlungaldo sinubli ang mebye, pepaytas sa banwa makaluklok, wana ng Diyos pang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum karemabye ampong menga mate. Sasalpantaya ako king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santos, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. Malagwang tuki kang Kristo.
Aduan taking ginuing sa pano ring sablang bibinyagan at nga bininyagan at nga tamong manalangin Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Itang po. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring magkasakit, mi biye-biye, agpangking karelang kasalpantayanan, at para ka ring bisang maniwala, dapot bisang mamusan king karelang krus, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring tatakot, mitagulaling king karelang sarili king Diyos, at para ka ring bisang sumuyo king Diyos, dapot bisang miye para ka ring alwa, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karetang era asakwiling pamikasala, at para karetang manyawad kapatawaran, dapat bisang mamatawad, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring siralob, pauli ning maragula kapag subukan, at para ka ring sasabing manalig ka king lugod ning Diyos, dapat naman papakiking sarili ng lugod, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring meteking kapayapan ng Kristo, at para ka ring sablang mayango na biye, dapat ing kasalpantayanan da, manatiling makalihim kaya katamo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring manalig king pamanyubling miye, at para ka ring maburing maniwala king banwa, dapat naman maniwala keti king yato, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngayon niya doon tamo po yung sarili tang kapagnasan. O Diyos, sa igpami, bustan mong sumulang imbiyan ng Yesus kay kami. At yatad na king mamali kayabim. O Diyos mi, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin kayo, badad, maning kakot kayo yung daon, matanggap yara pa ng Diyos.
igpang mayupayang tutu. Tanggapan sa aning Ginoo iting dawon karing gamat mo, ki kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala at ning kayang Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, malugod ay pa, inganak mo Yesu Kristo, inagkat na keti, ban makirake king gayang dulang at maging bisita na. Ang tinaning matula na king tatanggapan ngeni, mabiyasa ke sana kayang matulang tanggap karing kalupamin tao, maingat at makabuklat apalat. Gawin mo keng mitmong kapasalamatan po tang ding bisita mi. Era ke ayab lasanan, king mayap ming depatan, uling king antikaniting paralan, karin mo ke tatanggapan kang Yesu Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ke kayo. At kaya At ka nayo rin pusoy. makayat na no king Salamatan Ginoo. tayong Diyos aginutam. Hiti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulit sugad at makakabus ing pasalamatan da kaging sablang penandit at numan ka rin o ginabanalig pa mayupayang tutu at talanghangan Diyos kamilatanong Kristong ginumi. At ka ing kegaming pangatyu, pangimot at pangataw, king pamibiyay-biyay mi aldoldo, taranasan mi ing kekang lugod, king lugod mong tenam king meto yat binyene ning keganak ing yatu binyene ning keganak ing banal espiritu bilang mumunang bunga ababye garansya king akayabe mo kami king siping na kapilanman ulinita kambiring sa blangkoring angel karimbano dalit ming kekang ligaya alang tuknang ngatangang kakanta. Tunay kapin banalogan niyo, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparlampumi, pabanalan mo sa diting ayat nga slag ni Espiritu ban, para kayong malyalang katawan at daya ni ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang lupkim pamilas at kamatayan, inuwaning tinapi, at pepasalamat siya kay pirasune, at binyene karing kayang disipulos nga na tangapanyit, ikungan at kananye. Iti ang ganakong katawan, amidaon para kekay. Maganyan mo naman kaibat ni nga punan, kinuha ni ing kalis. Pasibayan pe salamat kay kadbinyeng kalis karing kayong disipulos nga na tangapanyit ikungan at minamko kanit. Iriyeng kalis ni ganakong daya, ing daya ning bayo talanggang tipan. Amibu para kay gat parang sablang tao, ang getami patawaran ning kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanak. Pasyag tayong ini misteryo ng kasal pantayanan.
Niyang ining gaganakan mi o ikpaing kamatayan at pangisubli ng may biyaning anak mo, taraon niya kagay tintinapin ng biyaning kalis ng kaligtasan, laming pasalamatan kek, ing pepalir ng kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kek. Mapakumbabaming pag-ama mo, king kaming ansanang mi sulusulo, king kataon at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, ing zante iglesia makalaganap, king meto yat baniganap yas sa aking lugod, kambi ng Francisco, kay kaming Papa, at Florentino, at kay kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman, din kay kaming ipanalangin ngeni. Minsan pagking lubtam, ganakan talang kay katam personal, akay donan king geno. Ganakan mula naman, ding anak mong diangil at Renato, ay naos mong meko, kede king yato, ang tiningkang binyag, metela kambin ng Kristo, mira kanya naman sana, king kayang pangisubling maybe. Ganakan mula naman, ding kapatid ng pepay nawan at maninayang pangisubling maybe, at ding sablang may hangun na biye. Tanggapan mo sana, kimaligay mong harapan, pakalulon mo kengan, gawin mo kayong karapat dapat magkamit kayong biyalangang bang kambe ning Nuana Birhen Maria, indo ning Diyos, kambe ng San Jose, kayang kalinis-linis na esposo, kambe ng apostoles, ading sablang sandos at tinupad king malmong kaburian, ing kay kabaning panun, puri nagat paligayan, kamamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kamamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ikpang mayupay, kagawin ng Espiritu Santo, puri nagat parangalan, manggaman, king alanganga. Ngini puryantang ikpa, amiglalang at maganaka kaya katamungan. Ikaw sigamiyo, king sablang marok, malagunong paggalup, ing kapayapan kayong panahon may, pangging kasaupan, ing gagang pakalul. Parati kaming may kabus king kasalan, miligtas kaming sablang kaligalig. Kaunay kami kamben, malikaing kabanaligan, kayong panyatan ni Yesu Kristong kay kaming talapangapos.
Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo. Ing kapayapang ko, babye ko kay kayo. E mga sana mabalikdan din kay kaming kasalanan. Nanilawan may gazal pantayanan ing kay iglesia at pamayapan may ang panbilugan agpangking kaburian. Kambiat magari manggaman king alanganga. Amen. Lugod at kapayapan ng ginamantabi sa kapilan man kay kayo. At kaya ka ang timurin. Pagkatapungin, may kakamitong tam at may kakalugod king gino. Kapayapan. Peace be with you. Nyo'y goda rin Diyos, nyo'y milalakong kasalanan ningyat, nuwal rin mayawos kingapunan ng kordero. Ginu, kumantang pang tanggap kaya ko, dapat ay kasming amano mo, kumayap na ako.
Siklod tamo po. Panalangin kang San Miguel Arkanghel. O San Miguel Arkanghel, manwalo ka sana kining pamakilaban mi. Antabayanan mo keng salang sangking dewakan, ning mapamirayang demonyo. Pagamwa mo mikeko, king lupigan sana ning Diyos, at ika prinsipe ning ehersitos ning banwo, king upayang tinggap mo king Diyos, patulandungane king impyerno ay Satanas, pati na rin aluwang mga rawak kay espiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasiranda ring kaladwo. Amen. Oratio Emperata, laban king COVID-19. O Diyos sa ipami, lalapit kami keka kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi, antabayanan mo loring taong mitutukan manintun panulo, para king kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambila na tingatan mo loring doktor, narsis, at ning sablang lilingap karing mi salunan. Bang makasuyulo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi Loret ang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanggang kapainuan, detang miyangon na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para karing ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami karetang at syuking pamangailangan. Ipanagapo mi kaya ing patukunangan mo na ing pangakalat ni niting virus at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti king kapamilatan ng ginuming Jesucristo, anak mo ang mabibiyang pong magari, kambe mo, king kametong na banal Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ng duning Diyos, emo sana ipasauli, ingaklis mi keko, king kagulangan mi. It unenune, bagkus mo kami ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birheng Maria. Amen. Nuestra Señora de Gracia, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Padre Pio, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Ginoo, iti sanang sakripisyo at pamakinabang paggaluban na king dake, king kegang biye at sa upana kaming miyatad, king lugod mo karing sa blang sulok ning yak. Iti adwan mi ko milatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ya kay kayo. At keka Penisinanagay ng Diyos, singig pa, ng anak at ng Espiritu Santo, Amen. Misa may-ari na may kayo king pamikakalugod. Salamat King Diyos. Tayong lahat ay may
O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lowly sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God, how lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they, refreshed by springs and by rain, when dryness daunts and scathes. Behold my shield, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I would forsake 1,000 other days anywhere, if I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King and my God.